Ayap-ayabak po, at syuta na King Miyerkules, ning 30 metong ng Domingo, ning karaniwan a panawon. Antimurin, pagmasusyan tayo, San Carlos Borromeo, metong obispo. Iabetala naman kaniting Santa Misa, ding intensyones, ding balang metong kekatamo, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Antimurin, iabetala karing panalangin tamo, ding hanggang doktor, nurses, at sablang frontliners, mabilog ayato, asasawop at magmalasakit ke katamo, kaniting pandemya. At ding sablang masakit, amiyapektuan kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Para karing magdawon kapasalamatan, kambeda ring karelang familia, Mr. and Mrs. Mark Joseco. Para king birthday blessings dari Lynette Natalicio, Dana Alison Vitog. Para king special intention, kambeda ring karelang familia, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Maylin P. Kayabyab, Chris and Mel Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcilia, Priscilla Buwan, Briella Hope Lugtu, Myra Mercado, Liway Aviado, Rosalina Kagulangan, Remy and Hermie Vargas, at Arnelito Mendoza. Para king malagwang kapaldanan dari Edgar Garcia, Glesilda Bernandez, Alex Vergara, Joan Mara Vitug, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Consuelo Mendoza, Nit Sabado, Agustin Nelson Vitug, Ensing Kagiran, Kawugiran, Zia Bansil, Myla Cortez, Marlen Kitoriano, Mauro Vitug, Jenny Yumul, Mona Lisa Ginyalon, Arvin Jan David, Kelvin Kiambao, Delina Tumbaga, Josefina Kiambao, Keanjo Kiambao, Arlene Apaya. Para iabetala naman karing panalangin tamo, ding kaluguran tamong mayango na biye. Valeriano Puno Jr., Nestor Camacho, Zenaida Diaz, Chance Marie Merano, Antonio del Rosario, Emigdio Lingad, Virgilio Cosio, Bienvenido Limson, Otto Hen, Jonicia Danan, Jose Beliesa Jr., Pedro Catalina, Lucina, Godofredo, Trinidad, Diosdado, Ising, Raimundo, Larry Navarro, Renato Jeronimo, Kinkayang 9th Day, Maria Palau, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Emiliano Sr. at Eustaquia, Leonardo, Heriberto at Esteban, Leonor, Nicolasa at Arlen, Juan at Remigio, Gonzalo at Remigia, Fernando at Hermelina, Apolonia Espino, at ding sablang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karelo.
kung ng banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapaan kinutayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay ka antimurin. Kapatid si Siyantala ng kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ikang misasadyang alang kapupusan, abangketi, para ka ring sablang karapat dapat keka, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang buntok ning metong mong katawan, bistaman bibilugan de, ring dakal, amyayaliwang dake, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang magdala ka ring mayaliwang kalam, agpangking pigkalob ng Diyos, king balang metong, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. King Diyos sa may payang tuto, pakadudwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, indala na katasan na king bilang angga. Amen. Manalangin tamo. Kay paming mayupaya, papanatilyan mesa, king kikang balayan, hindi waning espiritong pikalub mo, king kikang banali obispo, Carlos Barromeo. Makabuklat iya sanang parati, ingke kang Santa Iglesia, king pamagbayo, at tutuki king alimbawa at turo ning kayang Ginoo. Apayabot meya sana ing larawan ng Kristo, king mabilog ayato. Idiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Malkong kakaluguran, numakanano yung parating tikyan ng sasabyang ko, kanitang kayabe ko pa, lalong maulaga impamintuan nyo kung ngeni ngayon na ako kayabe. Isunduyo yung pamagobra, para kingke kayong kaligtasan, kambening takot at galgal, uling tutok ng darapatin Diyos ke kayo, bayong buryan at atuparan, ing malugod ng parasan. Daptan nyo alang tutuling sabla, o alang pamitwa, ban maging malinis kayo, at alang dungis, antimong ganap ng anak ng Diyos, mabibiye busal daring marawak, at palpay kasalang tao ketiking yato. Sukat kayong sunlag busal da, antimoring batuin na babiye sala, king banwa, kabang ang panganan nyo la, king amanong babiye-biye. Nung makanya ning ke kayong daptan, mirinan kong maragul a katuliran magmaragul, tungkol ke kayo king aldo datang yay Kristo, uling mayakit king kanakong pamagkapilit at obra, ebidasang mesayang. Nung indaya ko, kailangan niyang miyabe mibubu, king sakripisyong yayain na ning ke kayong kasalpantayanan. Masaya ko pamurin at matula, kambeyungan. At di kayo naman sana, akayabera kayo, king kanakong saya at tula. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo yang kakong sulu at kaligtasan. Inginuyaing kakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo yang kakong sulu at kaligtasan. Nino mo ing kakong pitakutan. King panganib ing Ginoo ing ata na ako. Nino mo ing pinatakong ko. Inginuyaing kakong sulu at kaligtasan. Metong mong bagay nga doon ko king Ginoo. At metong mo ing kanakong kapagnasan. King templo na sa karin ko manoknangan, king kapilan paman, ban ka kong tangalan ing kayang kayapan, at kamtan kayang kausukan. Inginuyaing kakong sulu at kaligtasan. Iti yung paniwalang ko, takman ko ing kayapaning Ginoo, keting labwad daring tao. Manalig ka king Ginoo, emo pay na ning lub mo, at katatakot, manalig ka king Ginoo. Inginuyaing kakong sulu at kaligtasan. Talakad tamo po at parangalan ing mayang kabalita. Alleluia,
ginamanatili ke kayo. at keka antimurin. Pamiipasya king maya pamalita agpangkang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, may lalo na karakal ding tawong tutuki kang Jesus. Inarapan nala at ngana. Inino mang lalapit ka na ako, e malyaring alagad ko. Nung maigit na yung kalukuran kesa kanako, itatana at imana. Ingasawa na ading kayang anak, ding kapatid ng lalaki at babae, at pati na ring mismong sarili na. Ininumang ebisang mamusan king krus na at tuki kanako, e malyaring maging alagad ko. Nunging metong kay kayo, magplano yang patalakad tore, iya pamuwari lukluk at balakana, ing gastusana, banabalo na nung managyula ring pera na, bayang mayari ing tore. Magkang mitalakad la ring pundasyon, dapat enaneman apayari. Kailian dya ring sablang manakit. Sabianda, pigmulaneng telakad, ding tawang iti, at neneman pala apayari. O ninong ari ang makilaban king kalupan ng ari, inge palukluk at mesep, nung ding 10,000 sundalos, agyura lang labanan, ding 20,000 sundalos ning kalabana. At nung yan ayagyo, mitubod siyang pekakatawana kabang marayuya pa yung kalaban, ban makipagkasundo. Makanyan mo naman ay malyaring maging alagad ko ing ninuman, nung yan na isakwel ing sablang at tsukeya. Mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ang gospel pong ito, kung hindi ninyo susuriin ng mahusay, magbibigay ng maling interpretasyon. No? Una, yung mga salita ni Jesus. No? Actually, sa English, medyo maano pa eh. Yung sa Kapampangan, medyo malambot. No? Sa English, is no, different, it's very hard. Anyone who is not willing to hate his father and mother, his children and everyone, even his own life, no, cannot be my disciple. Hate, no? Kamuhian sa Tagalog. Kung sino man ang hindi kayang kamuhian ang kanyang mga magulang, no, alang-alang sa akin, cannot be my disciple. No? Dito, ano lang yan, parang talikuran lang yan sa Kapampangan. No? Translation, talikuran, painggulutan, no? Di tatang na ang paymana. But in English, even the original meaning is to hate your father and mother. Anyone who cannot hate his father and mother, his children, and everyone who are precious to him cannot be my disciple. Ano bang ibig sabihin ito? And then, bibigay siya ng halimbawa, a parable. Kung sino man magpapagawa ng tore, suriin mo muna kung kaya mong ipatayo. Suriin mo pera mo kung kaya mong ipatayo. At kung hindi, mapapahiya ka lang. Nagpatayo ka, nakatayo ang pundasyon, tapos hindi mo natapos, ano sasabihin sa'yo? No? Sasabihin ng iba, ay, nagpagawa ng tore, hindi pala kaya, ano? Tatawanan ka lang. No? O kung lumalaban ka sa gera, before you face your enemy with 20,000 soldiers,
and you have only 10,000 soldiers, ba, mag-isip ka, kaya mo ba o hindi? At kung hindi, magpadala ka ng truce, no? Makipagkasundo ka sa kalaban mo bago mahuli ang lahat. Para bang sinasabi, kung hindi mo kaya, huwag na lang. Parang ganun eh. Kung hindi mo kaya, huwag na lang. Kung hindi mo kayang maging disipulo ni Kristo, huwag na lang. Kung bigla mong susuriin kung anong ibig sabihin ito, no? Susuriin mo muna. Para bang, tapos sinabi in the last part, no? He was not willing to renounce, no? Everything that he has is not worthy of the kingdom. No? Anyone who is not worthy, is not worthy, who is not willing to renounce ang lahat-lahat sa kanyang buhay. Para bang sinasabi ngayon sa atin na before you say yes to the Lord, try to see if you can do it. If not, don't say yes at all. But it is not, that is not the message. Ang importante, kung if you say no to the Lord, ay walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa'yo. Wala kang bahagi sa buhay niya. Wala kang bahagi sa tagumpay niya if you will not work with Him and for Him. Wala kang bahagi. No? You have no part in Him if you will not be His disciples. Kaya hindi yon ang kahulugan. Hindi yon ang kahulugan. Hindi sinasabi na kung hindi mo kaya maging disipulo ni Jesus, huwag mo siyang, don't say yes to Him. Parang ganun eh. But that is not the meaning of these parables, no? Kaya very deceiving. Kung bigla mong titingnan, this is something very deceiving. It doesn't forbid us. It doesn't, di tayo tinatakot ng gospel na ito. Rather, ang ibig sabihin sa atin ay ganito, no? Ay, hindi ang renouncing everything, ang pagtalikod sa lahat, ang pagsasakripisyo sa lahat ng bagay, ay hindi kondisyon of becoming a disciple. It is not a condition of becoming a disciple. But rather, it is a condition to remain, no? To remain faithful to the Lord. Ibig sabihin, nandyan ka na. Tinanggap mo na siya. Ngayon, tinanggap mo siya, anong gagawin mo? Nakita mo yung mga challenges, mahihirap na paghamon ng buhay bilang isang Kristiyano. Anong gagawin mo? Tatalikuran mo? Sasabihin mo ngayon, hindi ko na kaya? Talo ka. Pag sabi mo, hindi mo na kaya, tatalikuran mo, talo ka. Walang bunga ang pagiging disipulo mo. But rather, you have to persevere. You have to persevere. So, ang gospel dito is more of perseverance. No? You have to persevere. You have to make sacrifice. No? You have to give up everything necessary. Yung mga salita dito ni Jesus, no? To hate your father and your mother and everyone, it is like what we call that in the figures of speech is hyperbole. No? We call that hyperbole. It is an exaggeration. To give emphasis to what we want to say, para bigyan ng punto ang ating sinasabi. We use yung mga figures of speech. At dito nga, ang figure of speech dito ay tinatawag nating hyperbole, exaggeration. No? Sobrang pagsasalita para lang mabigyan mo ng punto ang mensaheng gusto mong ibahagi. No? So, it is an hyperbole. No? Ang ibig lang sabihin, no, pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, kumanda ka. You have to give up everything. You have to give up everything. You have to face squarely kung ano man ang pagsubok. And you don't have to give up. You should not give up. You should not give up. You should not give up. Kaya hindi ito condition para maging disipulo ka. But rather, it is a situation wherein it challenges you to give more, to sacrifice more, to persevere,
no? Kapibabatan king katamo, no? May bata ka tengwanan meng Ginoo. So may bata ka king nanumang pagsubok adwana ka. May bata ka. Ban kanita maging mabunga ing tango mo kaya. Otherwise, kapag sumuko ka, walang mangyayari. Secondly, alam ninyo, ang ating pagsunod kay Kristo, it is not a question of winning a game, winning a situation, winning a mission, or whatever. But it is doing everything for the glory of God, not for yourself. Hindi para magtagumpay ka, hindi para maging sikat ka or whatever, no? Kundi to give glory to the Lord. Halimbawa, ako ngayon nangangaral sa inyo. Nakakasiguro ba ako na kayong lahat ay nakikinig? Nakakasiguro ba ako? Nakakasiguro ba ako na kayong lahat na nandito ay interesado sa mga sinasabi ko, mga aral ng Panginoon? Nakakasigurado ba ako na kayong lahat na nakinig at naintindihan at naramdaman ang hamon ng Panginoon na susunod kayo? Nakakasiguro ba ako? Wala. Wala akong kasiguruhan. But I keep on preaching. I keep on sharing the Word of God. I keep on doing it because this is my duty. Ito ang aking tinanggap. Kung ano man ang maging bunga, nasa Panginoon na yun. Nasa Panginoon na. But the fact that I did my best, my best in serving you, that is already a fruit. That is already a bunga. The fact that I did my best. Hindi nagbunga sa inyo, nagbunga sa akin. Nagbunga sa akin. Kaya, there is no such thing as failure. Pag sinasabi ng pinag-uusapan ay ang pagsunod sa ating Panginoon. There is no such thing as failure. We can never fail. Perhaps others will fail. Yung mga nakinig, they failed. But I did not fail. Because I did my best. I did my share. Walang nabibigo. Walang nabibigo sa pagiging tapat sa Panginoon. Sa trabaho natin sa Panginoon, walang nabibigo. Wala. The fact na pinaghirapan mo, nagpursige ka, you really sacrificed, you gave your best to serve the Lord, that's already a fruit. Kung hindi nagbunga sa pinagsabihan mo, nagbunga sa iyo. Kung hindi man nagbunga ngayon sa mga pinaglingkuran mo, darating ang araw, magbubunga din yun. Magbubunga din yun. That is our hope. Kaya we keep on. Hindi tayo humihinto. Na para bagang kuminsan, para bagang we are a failure, wala kang nagawa, walang nangyari sa mga ginawa mo, parang ganun, ano? But we should not give up. No matter what, may magbubunga yan pagdating ng panahon. Magbubunga at magbubunga yan pagdating ng panahon. So ito yung sinasabi sa atin. It is not a question of pagkatapos mong hindi ko pala kayang maging pare, lalabas na lang ako. Hindi ko pala kayang maging PPC president, magre-resign na lang ako. Hindi ko kayang magsilbi bilang isang EMDC, magre-resign na lang ako. No, that is not the case. But rather, kilalanin mo ang sakripisyong dapat mong ibigay at ibibigay mo kahit anong mangyari. To give glory to God, to be faithful to your calling. Ibibigay mo, ibibigay. Even to the point of sacrificing everything. Even your family if necessary. Para bang sinasabi ngayon sa atin, no? Sa ating pagiging disipulo kay Kristo, that is second to no one. No? Yung bang kasabihan ni, anong pangalan nun? Si Sharon Cuneta, no? Na I don't want to be the number one. I want to be the only one. Si Sharon Cuneta yata yan sa isang movie. Parang ganun. No? Jesus is not simply a number one. He is the only one.
Because He is the only Savior. He is the only Savior. And there is only one God. There is only one God. And there is no comparison. There is no number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bilang isang Diyos. He is lang ang Diyos. He is the only one. He is the only one who deserves our worship. Ang Diyos lamang. So, He's not number 1. He is the only one. There is only one Savior. He is the only one. That we have to give up everything para sa kanila. Para sa Diyos, para kay Jesus. We have to give up everything. Dapat walang magiging sumbagal. There should be no hindrance. Anybody who will serve as an obstacle in our service to the Lord, we discard that. We set that aside. Anyone, anything na nagiging sumbagal sa ating paglilingkod sa Panginoon, we discard that. We set that aside. Ano man yan? Tao yan, kayamanan yan, karangalan yan, bisyo yan, whatever. Whatever. Ano nagiging sumbagal sa ating pagsunod kay Kristo. We must learn to set that aside. Iisa lang ang mahalaga sa buhay natin. It so happened today we celebrate the feast of St. Charles Borromeo. Siya ang aming what do you call this? Patron saint ng mga taga San Carlos na nagtapos sa San Carlos. Actually, alumni day namin supposed to be ngayon. No? Nagka-pandemic, hindi natuloy ang alumni day namin. No? Ito ang taong, sabi nga, you cannot put together holiness, prestige, and wealth. You cannot put these three things together. Holiness, prestige, and wealth. Siya, pinagsama-sama niya yung tatlo sa kanyang pagsaserbisyo sa Panginoon. No? Ang kanyang kabanalan, ang kanyang desire na maging, ang kasabihan niya, you have to do everything for the glory of God. You have to do everything for the glory of God. Yun ang talagang ginawa niya. Mayaman siya. He came from a prestigious family. Pero sinakripisyo niya ang lahat ng yan. Naging mataas ang kanyang tungkulin. No? At naging, naging important person siya sa tinatawag natin yung Council of Trent, yung unang pagbabago ng ating simbahan during the period of Reformation para magkaroon ng pagbabago. Tinatag nila yung tinatawag nating parang yung Second Vatican Council. So yung first na tawag nating Council of Trent, kung kailan nagkaroon ng pagbabago in order to confront the problem of Reformation. No? So siya ang isang key person, si St. Charles Borromeo. Magaling siya, kaya naging prestigious siya, naging sikat siya, naging Archbishop ng Milan. No? At pagkatapos nga, mayaman siya, pero pinagsama-sama niya yung tatlo. Yung pagiging holy, wealth, and prestige. Pinagsama niyang lahat niyan. At lahat ng yan ay inialay niya sa Panginoon for the greater glory of God. So itong ibig sabihin, kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, prepare yourself. Know what you are to suffer and be ready to suffer. You have to persevere. You have to persevere. Yung perseverance mo, kapibabatan, may bataka, kapibabatan. Pibatan mo, nanumang maging hamon na keka ninggino. Pibatan mo, sumuko. You will not surrender. Otherwise, talo ka. Pag sumuko ka, talo ka. No? What you have started will not be finished. And people will laugh at you. No? And there will be no fruits.
walang bunga ang pagiging disipulo mo kung susuko ka. Know what you are going to give up and be willing to give up. Know what you are going to give up and be willing to give it up. Otherwise, walang bunga ang paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. Lalakad tao po. Para malang kong kapatid, at taking Ginoong kalam, aaluguran tayang maygit king sabla, maygit ka ring pakamalan takit king yato, maygit king kekatang sarili, batang maging tunay ng alagad. At among manalangin, Ginoo, gawan mo king tunay mong alagad. Ginoo, gawan mo keng tunay mong alagad. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, mitmong sayare sanang pusanan, ing sarirang krus, ban maging uliran la, karing sablang talatuki ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng tunay mong alagad. Para karing sablaming kakaluguran at kamag-anak, ipagkalub mo sa ingke kang grasya karela, o Ginoo, at ilaganap busalda ing beluan at lugod ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng tunay mong alagad. Para karing sablang Kristiyano, ganakanda sana, king atin lang sapat apuhunan, ay iba't king binyag at karing sakramento, ban maging alagad ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng tunay mong alagad. Para kay katang makatipon keti, maging matatagta sana, king kay katang katungkulan, tuki kang Kristo, king beluan aing Ginoo, ipagkalub na ing sablang kailangan tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng tunay mong alagad. Ginayang pangmikeka ing kasayuan mi at lugod, baligdan mo sanang mitmong ganaka, ing kapag nasan ming mamusan karing kekeng krus, at tuki king anak mo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ang aking kalooban.
Manalayan kayo kapatid, man kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggapi arapaning Diyos, sipang mayupayang tuto. Tanggapan saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katamong ikasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ay paming biglalang, baligdan mong mit mong ganaka, rening ayin daralami, king kekang altar, kaniting fiesta ng San Carlos Borromeo. Gawaming metong ay alimbawa ning kayapan at kapag malasakitan para king kasiwan pastoral, kapamilatan ning upaya niting sakripisyo. Iti mamungasan ng mangaya padapat king biyemi. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ginamanatili ake kayo. At keka ang timuin, Itasyo laring puso yo. makatasno king Ginoo, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ng pasalamatan dakang parati numan ka rin o ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Pagkalumeking Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Carlos Borromeo. Agyagan mo kami kapamilatan ng banal ng biye, tuturo mo kami kapamilatan ng kayang pamanaral, at babiye mo ang kayang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Kulinita kang bering sa blangkor ng anghel karin banwa, darilit may ang kayang ligaya, lain makibelang tuk ng babi kapurian keka at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banalya ing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa ating yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapaladiya ing daratang king lagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Ikapining banaloig pa, ikay sibuli sa blang kabanalan, ulinita ipanigapume. Itugtog may ng Espiritu mantumayang titi pangambon kariting ayin mi. Ban pabanalaan nalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang lubdinawan ng biyanak yung pamaylas at kamatayan, kinwa na yung tinape. Pepasalamatan na ka, pirason at binyane ka rin kayang disipulo at nga na, kunanya iti kayong anat kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipulo at nga na, kunanya iti kayong ana at minom kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, ing daya ning bayot talanganggang tipan, ami bubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Dapta niya iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikhabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyangin ning gaganakan mi, o mapamakadulangig pa, ing kamatayan at pangasabli ng mebye. Darawan mi yake kay ting tinapi ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalumatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Di kami gansanang misulusulok yung katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan me o igpayang banala kapulungan mo ang makalaganap kay mabilog ayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sa blang Obispo paria Diakono, at di sa blang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganaka mula naman ating kapatid ming minuna ng pepaynawa kimpikong kapanayan ng pangasubling mebye. Idala mula di sa blang mayang unabi king pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magamit king bilang angga. Ban kambinin mo na Virgen Maria ng Diyos. Kambinin San Jose ang esposo na. Kambinin mo na Apostol San Agustin na kaming patulunan. San Carlos Borromeo kaming pagmasusyan.
At kabilang sa blang banal, may biyaya, kalugod-lugod kay kaking kay kabaning panawon. Pupurianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos, yung pang mayupayang tuto, kagam ng banalay Espiritu, kay sablang tangalan at ligaya, manggaman king alanghanga. Amen. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kay katamo ning Gino. Impamiti ka banwa, misambaning lagyo mo, dadang kay kaming pamagari mo, may pamintuan ni Lub mo, kay tesulipan ti banwa. Ika kanan may king Aldoldo, ibiyang mo kay kami, king Aldong eni, ang panipatawad mo kay kami, ding salami kay ka, anting pamamatawad mi, karing may kasala kay kami, ang makaipaisawol king tukso, nunay kabos mo kami, king Marok. Amen. Kabos mo kami, agunay king sablang Marok, malugod mo pakalubing kapayapan, king panawon mi. Baling kasapaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at may kabis kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang painan at pagsadyan may panyat na namit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alananga. O ganun Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babaligdan ng kay kaming kasalanan, noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapaning ginaman tabi sa kapilanman kaya kayo. At keka ang timurin. Yung pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kay kami ing kapayapan. Ye Kristo yung kordero ng Diyos, yung bilalako yung kasalanan ng yato, wala ring mayawos king apuna ng kordero. Ganay ko dapat pabalaos, keka dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Tawa ng Kristo. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Ipagluwalo mo ko at tatayran mo ko king kaklat na ringgit. Baluguin sablang agawan ko, ang yaking marayuan din dyan mo
Manalangin tamo. Kay paming malugod, ing bandala sakramentong tinggap mi, ipagkalom na sana kay kami ing tetagan at sikanan, akalupan ng kang San Carlos Borromeo, at apat king kayang pamanyuyo at talang kupas king lugod na. Itinganadwan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Panalangin para karing miyang ubiye. Manalangin tamo, Diyos sa ipami. Inugod mo miraras karing mabiye at karing mete. Pasalamatan da ka king maragul mong pakalulu at lugod. Sinasemeng pamilyami kaniting lugod mo. At yung lugod mong alang kamatayan. Iaing tayid me karing kapatad meng miyang ubiye. Pasalamatan da ka king aldoiti para karing sablang miyang ubiye meng pengari, kapatad, kamag-anak, at sablang din dapat mayap kay kami. Tangapan mo sana iting panalangin mi, kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Litanya para karing miyang ubiye. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakaramdaman mo kami. Kristo pakapakiramdaman mo kami. Diyos ipangatsubanwa, Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang ubye. Diyos anak kami ang abos king yato. Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang ubye. Diyos Espiritu Santo, Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang ubye. Santa Trinidad, metong a Diyos. Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang ubye. Santa Maria, Ipanalangin mo la. Santa Gintuning Diyos, Ipanalangin mo la. Santang Birhen ding Sablang Birhen, Ipanalangin mo la. San Miguel, Ipanalangin mo la. San Gabriel, Ipanalangin mo la. San Rafael, Ipanalangin mo la. Ikong Sablang Anghel at Arkanghel, Ipanalangin yula. San Juan Bautista, Ipanalangin mo San la. Jose, Ipanalangin mo la. Ikong Sablang Banal na Patriarka at Profeta, Ipanalangin yula. San Pedro, Ipanalangin San mo la. Pablo, Ipanalangin mo la. San Juan, Ipanalangin mo Ikong la. Sablang Banal ay Apostol, Ipanalangin mo la. San Esteban, Ipanalangin mo San la. Ignacio, Ipanalangin mo San la. Lorenzo, Ipanalangin mo la. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo la. Santa Lucia, Ipanalangin mo la. Santa Barbara, Ipanalangin mo la. Santa Catalina, Ipanalangin mo la. Ikong Sablang Banal na Martir, Ipanalangin mo la. San Fernando, Ipanalangin mo la. Santa Teresita, Ipanalangin mo la. Santa Teresa ng Calcutta, Ipanalangin mo la. San Agustin, Ipanalangin mo la. Santa Monica, Ipanalangin mo la. San Nicolas, Ipanalangin mo la. Santo Tomas, Ipanalangin mo la. San Matias, Ipanalangin mo la. Santo Domingo, Ipanalangin mo la. San Juan de Sahagún, Ipanalangin mo la. San Padre Pio, Ipanalangin mo la. Ikong Sablang Santo at Santaning Diyos, Ipanalangin yula. King Sablang Marok, Ikabos mo la o Ginoo. King Bayat ning Kekang Ustisya, Ikabos mo la o Ginoo. King Upaya ning Diablo, Ikabos mo la o Ginoo. King Gutgut a Konsyensya, Ikabos mo la o Ginoo. King Lungkot ayalang kasing para, Ikabos mo la o Ginoo. King Aping e matadda, Ikabos mo la o Ginoo. King Dimlang e mayampat, Ikabos mo la o Ginoo. King Dulom a makapangilabot, Ikabos mo la o Ginoo. King makapangablad at tangis at ngulangol, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang king kayumo yumuan mong lagyo, Pakaluluwan mo la o Ginoo. alang-alang king banal a pangabait mo, Pakaluluwan mo la o Ginoo. alang-alang king kekang pangabinyag at pamagayuno, Pakaluluwan mo la o Ginoo. alang-alang king pamaylasa mo at pangapako king krus, Pakaluluwan mo la o Ginoo. alang-alang king kamatayan mo at pangakutkot,
Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Alang-alang king maligaya mong pangasubling mebye. Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Alang-alang king pamaitas mo't pamagbalik king igpa. Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Alang-alang king banalay espiritong pikalob mo kaya kami. Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Alang-alang king pamagbalik mong mipnong ligaya king kawakasan ng panahon. Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Kordero ng Diyos sa milalako aking kasalanan ng iyato. Dinan mo ang kapainawan. Kordero ng Diyos sa milalako aking kasalanan ng iyato. Dinan mo ang kapainawan. Kordero ng Diyos sa milalako aking kasalanan ng iyato. Dinan mo ang alanganggang kapainawan. Di na mga langangang kapainawan o Ginoo. Aslagano saning sulumong alang kapupusan. Manatila sana aking katahimikan. Amen. Ipamiti ka banwam, sa maling lagyo mo. Datang kaming pamagari mo, may pamintuan ni Lubao kaya tisuli panti banwam. Inka kanan mi king aldoldo, ibiya mo kay kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kay kami ring sala mi keka. Antihing pamamatawad mi karing mi kasala kay kami. Mga mo kay paisawol king tukso, nunay ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Babo Maria, may puno ka king grasya, yung ginawa tsukeka, nuan ka karisablang babay, nuan niya panamaning bungaling atsan mga Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mina. Amen. Ligaya king igpaampon king anak, ampon king banalay espiritu. Antimoyin sa diyarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilanman, manggaman king alanganga. Amen. Orasyo imperata. Pangadyan tayo po ngeni, ingoratio imperata. O Diyos sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal atawo. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ring tawong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakhalat na. Kambilan at ingatan mo la, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan, detang mayanguna biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga pumikeko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan, ning ginuming Hesukristong anak mo, amabibiye ampon mag-ari kambe mo, king kametungan, ning banala Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, mo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Yung ginamanatili kaya kayo. At keka ang timurin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Kumaya kayo king kapayapan, maging tapatasan ng tutupad,
king sa Blanca Boriana, kay katamo, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ang trumpeta. The result of my interview, I was accepted. So I was confused. I don't know what to do, no? Hey guys! Welcome to Mama's Voice. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Welcome to San Nicolas First, Lubao, Pampanga, Philippines. In this episode, we are going to know more about Reverend Father Emiliano Dizon Jr. I am Reverend Father Emiliano M. Dizon Jr., born in Mabalacat, Pampanga, November 10, 1952. I am now 67 years old. I finished my elementary at Mabalacat Elementary School. After my graduation in elementary, I entered the seminary, Mother of Good Counsel Seminary. It was then named Mater Boni Concilii Seminary. I finished my in Mater Boni, the minor seminary called the minor seminary. It is a 5 years minor seminary, from first year to fourth year high school, and then first year college, AB. It is the curriculum in at Mater Boni Concilii Seminary is related to what do you call this? Connected to the major seminaries. And because of the major seminaries like San Carlos, UST, San Jose Seminary, no? Our philosophy is 3 years. Our first year, the 5th year in minor seminary is considered as the first year already in college. So we have only 3 years in the major seminary for the philosophy department. No? So I finished my philosophy in the year 1975. And then after the philosophy, I took up the theology in San Carlos also. That's 4 years, theology, no? From 1975 to 1979. And then on December 18, 1978, I was ordained to the Sacred Orders of Deacons. And then the following year, May 31, 1979, I was ordained to the Sacred Orders of Presbyters. I don't know how you will consider it. Actually, I am the third in the family to enter the seminary. And my brother, the latest, who entered the seminary, was not able to make it because of health problem. So I still remember I was then in grade 3, and my mother was crying because my brother was not accepted anymore in the seminary. And then I told her, and in the presence of our parish priest then, Monsignor Francisco V. Cancio, the late Monsignor Francisco V. Cancio,
I told my mother just to appease her. I said, "Oh, don't worry. I'll be the one to continue I will enter the seminary. I will try to finish the priesthood." At that age, I was still, we would say, I was innocent. I do not really understand what priesthood means. I just want to appease my mother. So after grade 6, I forgot everything about it already. But then my parish priest did not forget it. So after my elementary school, he said, "You promised your mother that you will enter the seminary." I was surprised because he remembered it. I do not have the intention anymore of entering the seminary. But I don't, perhaps it's out of shame or napasubo. No? So I entered the seminary. No? And on my first year, I still remember a week after the opening of class, I had already troubled with one of the seminarians. I thought I would be kicked out. No? But then I was able to overcome that until I finished my fourth year and minor seminary. And then I entered, actually, after my minor seminary at Mater Boni, I had the regency. Actually, it was the first regency. It was not intended to be because for whatever reason, I was not able to enter I was supposed to enter the, what do you call this, San Jose Seminary. All the while, I knew I was already accepted because I received already a message from them. No? But then, at the very day of our graduation, at the minor seminary, at the very day of our graduation, our rector then, bishop, former bishop, Aniceto, he handed me a telegram. Simply, it was written, "Sorry, we could not accept you." For whatever reason, there is something like that. I was very mad. I was very mad. It was very untimely because I did not know, because all the while they said I was already accepted. I was already preparing for entering the major seminary, San Jose. And then what happened then was I was so angry and I forgot everything about entering the seminary. I do not have the intention anymore of continuing my studies, my seminary studies. But then after, so I was forced to take some subjects at the Republic Central Colleges in Angeles City. For 1 year, I was prepared to take law, supposed to be, after that year, because I got late already in the enrollment. So I was supposed to take law. It was the dream of my father. That's why when I left the seminary, only my father was happy about it. All the rest of the family were grieving about that. So I was about to enroll already. It was time for enrollment. But then I received a letter from Bishop Aniceto. He recommended me at the San Carlos Seminary. I was not prepared, no? I did not even, I thought about it. Then I prayed over it. So out of gratitude, because Bishop Aniceto was our friend, family friend. So out of gratitude, perhaps, no? So I, what do you call this? I was interviewed at San Carlos Seminary without any preparation. I still remember, I was asking my, I think we were four Pampangueños who underwent the interview. If I remember, the former, still a bishop naman, Bishop Crisostomo Yalong, and Ed Pandillo, and Father Larry Sarmiento, together with me. So four of us. And we were all accepted. After the interview, I was asking them about their answers. No? And I knew from that time, I think I will not be accepted because
all my answers are different from their answers, no? Because they were prepared. They were prepared because they knew they would be entering the seminary. And then, so, ganun lang. I thought I will not be accepted. But then a month before the final enrollment at Ateneo, I received the result of my interview. I was accepted. So I was confused. I don't know what to do, no? You know, I walked my way to the church, more or less, 10 minutes walk from our place to the church. No? I just went there and I don't know what to say even to God. And then perhaps I was so confused. I didn't know that it took me 3 hours already in the church without saying anything, just being seated until I felt I got hungry already because it's already I think it was already 1 o'clock in the afternoon. So I went home and I decided to enter the seminary, San Carlos Seminary. Tune in for the second episode of Mama's Boys featuring Father Emil Dizon. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamatane!